poštovani gledalci, dobrodošli u moj novi video danas. Da ne da malo previše akustično da snimamo, a? Dobro, ništa, onda ćemo ići do lokacije gdje ćemo snimati sve što želite, znate o ovom Porscheu. Pogledajte ovo, on je Targa, on ima spoiler, on je mnogo brz, on je Porsche 911 Targa 4S. Još nešto ste stavili, mogli biste da predate nastavnici srpskog kao pismeni rad. A u svakom slučaju idemo na parking da snimimo. Znači stigli smo u šumu na bezbednu lokaciju da snimamo kola, da se vidite koliko zapravo ovaj auto grmi. Krenut ćemo sa specifikacijama, sa sitnicama, sa šakenom, brate, samo da vidite koja su kola u pitanju, šta sve ima, šta on tu krije. Počet ćemo kao prošli put sa farovima, ozbiljni su farovi, to je sve što ću vam reći. Samo što je ovo 2017. godina, tako da farovi nisu kao na Macanu, nego su ovakvi. Ali, još uvijek su lepi, još uvijek je to Porsche dizajn, klasika, Porsche znak. Znači, to je prije sve što treba da vam kažem, da znate sam naći. Čuvarkuća, znači čuvarkola, je George. Malo smo uzgnječili njuškicu ovdje, ja se izvinjavam. Pokušao sam ga stavim ovdje sa strane da ga zakačim ovom sisicom za prozor. Ali nije mogo, jebi ga, zato što ono, te više dinamično vozim, razumete. George pada. Tako sam ga stavio ovdje i tamo i na Macanu, znate da stedi tu George napred i vozi se. Ovo sam naravno bio VIP na Music Weeku, znate vi mene, ja sam podzati ono dancer na music festivalima, ali da, točkovi. Sve vas interesuje koji su točkovi, ali pre toga koliko irvasa ovaj auto ima, kao što ste čuli ako ste gledali klip, ima 430 irvasa. Ovaj auto leti. S obzirom to da je lakše od Macana, znači vama nije jasno koliko ovaj auto leti. A čak i zimi, kao što možete vidjeti. To je Targa. Šta je Targa? Ima ovaj mekani krov. Šta je mekani krov? Diže se, fura! Kad je leto, nema ono kao u Macanu. Dignem panoramu, pa ribe iskaču i bacaju sise. Ne, ovaj digne ceo krov i riba ustane full i sise. Ja čekam, znači snimit ću sigurno neki klip i snimat ću neku ribu s velikim sisama da to uradi. Pogledaj kako izgleda brutalno, vrate, kad se digne spoiler. Baš izgleda bolesno auto, ala? 20-tice su točkovi, razumete? Mali spušten auto sa 20-ticama izgleda bolesno. Da sam stavio veće, bilo bi previše naš ono spušteni, morao bi da se bakćem sa ležećim policajcima. Hvala Bogu, pa ima puno ležećih policajaca, zaposlenost raste. Ali da, kao što vidite, auto nije toliko spušten, razumete, glupinu gato spusti auto do ovde, razumeš, moj nije, brate, moj prelazi preko ležećih bez problema, bura, ono, ja se ne stresiram oko tih stvari. Svi hejt, baka proziva Nugata, nacionalista mrzi Hrvat. What the fuck, novi naslov u novinama sutra, sastavio sam ih za njega, znaš. Sam ga oprao, jebi ga, full, razumeš, ono, išao sam u off-roading, gazio sam medije. Svi misle kao, jao, kako ćeš da voziš ovo po gradu, jao. E pa kurac, sine, ovaj auto ima vazdušno vešanje kao i Macan i znate kako leži, znači, udoban je 200 na sat i nije toliko spušten, može da prelazi gde hoće, rupe, jebi ga, rupe, svakom puštenom autu smetaju, svakom autu smetaju, ali ovom ne toliko i uopšte nije toliko neudoban. Javite se da vas provozam da vidite o čemu vam pričam, zašto vam kaže da je toliko udoban. Pozadi je malo šira, to mi je bio malo problem na početku, jer znaš ono kao gledaš, kao prošao si ovde napred negde kad je uzano, ali kurac zadnji deo, pogledajte koliko je širi, zato što je motor pozadi, kada je motor pozadi jebi ga, tu je težište i onda kad daš gas, većinski zadnji pogon, 4x4, ali većinski zadnji pogon, krene da beži dupe ovako, burac, ja mislim ja poginem sigurno, ali nisam, hvala Bogu. Još uvek, pomolite se za mene. Ću tati malo da pojačate, molite vas, ali da, Porsche 911 Targa 4S, izgleda preozbiljno kada vidite ovako, pomislite jebote koliko ovo ozbiljna neka glava, a ne, to je samo baka prase, najozbiljnija glava. Kad otključaš bam, svetli zadnji deo, bura. Sija kao da si u Star Warsu, bura, znači kao da imaš lightsaber. A šta da vam kažem, to je vama jasno, razumeš? Ovdje je naravno dva auspuha, straight pipe, serem, nemam pojma šta je, kako je, ali se čuje bolesno. Što vam pokažem kako se čuje.
Ja prolazim, ljudi u fazonu, počeo treći hec, da, dole ispod stola, ne brinite se to sa samo ja, baka, prase. Buraz, a jebi ga, brate, institucija nač, uvijek mora ekstremno sve da bude, ne mora kao, pa okej su, nego okej su, buraz. Prva stvar koju vidite kad uđete u jednu Porsche Carreru ili Targu u ovom slučaju, vidjet ćete parking kazne, naravno. To je prosječni Porsche vozač, standardna priča, nije to ništa strašno, na to se naleće često. Zašto? Zato što nas boli kurac. Šalim se, ja naravno poštujem to, nego zaboravim da ukucam neka parking i stigne mi kazna. Kurac u Nemačku stiže kazna, reši! Šalim se, malo, sve vas vole. Kao što vidite, pošto je ovo Carrera, razumete, ovo je ozbiljan auto, skup auto, neću vam reći koliko, ali preko 100K. Sve je koža, sve je koža, sve je lepo, ovdje stitching, prelepo. Crni konac, crni interijer, onaka kako ja najviše volim. Jedino što bih ja više volio na svom Macanu jeste da bude isti ovakav crni interijer, da je sve crno. Nažalost, takav nije bio u ponudi tada kad sam ja kupovao, ali šta je tu je, ja ga još uvijek volim. Da, vidite, sve je kože, vidiš i tu sa strane svuda, znači bukvalno za što god da se dohvatiš je kvalitet, čak i ovo ovdje je koža, znaš. Jedino ovdje neka plastika, ali opet nije neka fuš plastika, nego, brate, baš se osjeća da je kvalitetna plastika. U Carreri, za razliku od Macana, pogledajte kako imamo 5 ovih kazaljki, brate, brutalno, znači, ovo nam pokazuje ulje i temperaturu ulja, jel tako, koliko sam skapirao, ovo nam pokazuje brzinu, koliko je prešao je 35.000, tako da, za 2017. godište to je ništa, buraz, to je novo, malte, 2017. godište inače Targa, nije brand new, ali, kao da je, čekaj, sad ćemo ovako da obrnemo ovo puf, da vidimo sad, vidite kako se spušta ovo, svi dobro, gledajte sve ovo. Gledaj sad sedište, kad otvorim vrata da izađem. A brate, smart car, znaš šta hoću, šta ne. Vidite ovdje, ovo je, znači, obrtaj su ovdje glavni, zato što, znaš, bitno je kad voziš Porsche da znaš koliko obrtaja imaš za prebacivanje brzina. Ovdje je isto također brzinometar, ja tu uglavnom gledam, ovdje je cool imati, razumeš, Zeiger, da ide gas. Ovdje je koliko trošim, 26,9 litara. Toliko može da pokaže, trošim i više, čisto da se ja pohvalim malo. I ovdje je koliko imamo benzina, nismo uvijek najsrećniji sa benzinom. Znate vi ono moje, nemam naviku da sipam, brate. Ovaj auto za put je neverovatan. Gledajte sad ovo. Opa. I sad ga... Op, hoćeš piće? Može, izvoli, brate moj. Hoćeš ti piće? Hoću ja, hoćeš ti. Buraz, možemo da pijemo ono sokiće dok putujemo, naš. Tako da ovaj auto je jako dobar za put, udoban je, jel tako? Veoma je udoban. Rado ću vam ga pozajmiti kad budete išli na put. Također imamo Sport Chrono paket, naravno, kao svaka Carrera, ako se ne varam. Mislim da svaka Carrera ima Sport Chrono paket. Cool je, pokazuje vreme, naš sve to. Također imamo ovdje ovaj točkić koji nemamo u Macanu, zašto u Macanu nemam Sport Chrono paket jer nije Macan S, to ima Macan S samo. Imamo, znači, drive, on ti je ono standardno drive, ne čuje se fino, ali ništa spet. Sport, kad se upali se ovo dugmence ovdje za otvaranje klapni na auspuhu i kreće onda da puca, razumete ono brrrr, što ste čuli malo pre kad sam ga ovo. I Sport Plus, kad hoćemo baš da ide max gas, čak se i šasija sportska upali, ali nema pucanja u auspuhu kad je Sport Plus. Individual je, naš podesiš ti šta hoćeš, meni individual da stavim da bude sport, da puca i da se diže spoiler. To je glavna priča, bura, kad je leto, spusti mi prozore i ovo je, znate koje razvaljivanje. Sednem ovdje, brate, sa bilo kojom ribom, to nema. Jel iskreno me zamišljate ovako kao... A brate, na što je to? Idemo sad da provozamo da damo gas malo, jer ovo već kao ovo nije dovoljan gas, razumeš? Idemo da bacimo jedan vrum, čisto da vidite koliko brzo ovaj auto ide i kako je zapravo ozbiljna mašina. Hajmo! Ja bih rekao da ovo bezbedna, čisto me čujete, ja bih rekao da ovo bezbedna lokacija, vidite kola su u drugoj ulici, ovdje autoškola je ovdje, ali nema tu nigde školaraca, pogledajte tamo pravo, nema nikoga, ja mogu ovdje da dajem gas, nikoga neću ugroziti mediji, samo eto da znate, niko neće biti ugrožen u izvođenju ove vratolomije, ne pokušavajte kod kući. Da ga ne silim
pokažemo zašto je klizavo. Vidite, polu mokro je. Ne želim da rizikujem da slučajno izgubim kontrolu nad svojim vozilom i naravno izazovem neku neželjenu nesreću. Tako da budite uvijek pametni, da je toplije vreme, mogo bi da vam pokažem kako ide, ali bezbednost na prvom mjestu. Tako da ljudi, leto će biti luđe nego ikad do sad, bukvalno. Ima da gledamo BG-om, dolazit ćemo u druge gradove da se družimo, da ludujemo. Znači spremite ribe u Kruševcu, u Kraljevu, ma svuda bre, sve na krž. To je bilo to za ovaj video.